Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi yatangaje ko nubwo uyu munsi ari we uyoboye ingabo z'iki gihugu, afite icyizere ko umunsi umwe azaba perezida wa Uganda, kandi ko icyo gihe azahuriza hamwe ba perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Tshisekedi wa Kongo Kinshasa kugira ngo bakemure ikibazo kimaze igihe mu karere. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, Jean Muhoozi yavuze ko akiri umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, ariko yizera ko vuba ngaha azaba perezida wa Uganda, bityo agahamagara abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo Kinshasa kugira ngo baganire ku bibazo bimaze igihe biteza umwuka mubi hagati y'impande zitandukanye mu karere k'ibiyaga bigari. Atuhunda umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ari ku munsi umwe wavunze aba perezida wa Uganda, maze muhamagare marume perezida Kagame na mukuru wanjye Tshisekedi kugira ngo ibibazo bikemuke. Aya magambo Jean Muhoozi agaragaza uburyo akomeje kugaragaza umubano afitanye na perezida Kagame, akunze kwita marume cyangwa se wabo, ndetse na perezida Tshisekedi amwita mukuru we, mu gihe ibihugu by'u Rwanda na Kongo Kinshasa bikomeje kugira ibyo bitumvikanaho ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Mu myaka ishize Jean Muhoozi yakunze gutangaza ibitekerezo byo ku bibazo by'umutekano n'ububanyi n'amahanga mu karere, cyane cyane ibirebana n'u Rwanda, Uganda na Kongo Kinshasa. Ubutumwa bwe buje mu gihe yakomeje ibikorwa bitandukanye by'ubuhuza bigamije gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kugaragara amakimbirane hagati ya leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro. Nubwo amagambo ya Jean Muhoozi ari igitekerezo cye bwite, yongeye kugaragaza icyifuzo cyo kubona ibihugu byo mu karere bikemura amakimbirane binyuze mu biganiro no mu bufatanye. Ubwo ariko kandi ubushyamirane buri hagati ya Jean Muhoozi kandi Rwanda General Kayinde Butafire bwongeye gukaza umurego nyuma y'uko Muhoozi akangishije Butafire ko ashobora gutabwa muri yombi agafungwa. Intangiriro y'iri jambo ryateje impaka nuko Jean Butafire yanenze ibikorwa bivuga byo kwica abantu hadakurikijwe amategeko bikorwa n'ishami ry'ubutasi bwa polisi ya Uganda. Muhoozi ntiyishimiye ibyo bitekerezo, bituma havuka amagambo akakaye hagati yabo. Abasesenguzi ba politiki babona ko ikibazo kirenze kuri impaka zerekeye inzego z'umutekano gusa, babifata nk'ikimenyetso cy'ihangana rimaze imyaka hagati y'abagize igisekuru cy'abarwanya urugamba rwo kuzana ubutegetsi bwa NRM n'itsinda rishya ry'abanyapolitiki n'abasirikare rifitanye isano rya hafi na Jean Muhoozi. Muhoozi, umuhungu wa perezida Museveni, akunze gufatwa nk'umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye mu miyoborere ya Uganda muri kino gihe, ndetse bamwe bakamubona nk'ushobora kuzaba umusimburo se mu butegetsi bw'igihugu. Jean Butafire bafatwa nk'umunyamuryango ba kera ba NRM bagize uruhare rukomeye mu rugamba rwagejeje Museveni ku butegetsi. Ku wa gatanu mu gitondo, Jean Muhoozi kandi nubwo bashyize ubutumwa ku rubuga rwa X avuga ko Kayinde Butafire ari hafi gutabwa muri yombi. Mu butumwa bwe, Muhoozi yavuze ko minisitiri umwe muri guverinoma yavuze ko ari ingwe kandi akarenga umupolisi mu ishami ry'ubutasi, ibintu ngo byarakaje intare ku buryo ari hafi gufungwa. Aya magambo ya Muhoozi yerekeza kuri Butafire wari wanenze bamwe mu bapolisi ashinja kugira uruhare mu bikorwa byo kwica abantu hadakurikijwe amategeko mu buryo bwa politiki. Iri tangazo ryakomeje kongera ubushyamirane mu mazi hagati ya Muhoozi na Butafire, nanone ryatumye yibazwa ku ruhare rw'abayobozi bakuru b'igisirikare mu gutanga amagambo asa n'akanga umunyapolitiki uri muri guverinoma. Ni ngombwa kumenya ko amagambo ya Muhoozi ari ubutumwa bwa politiki bwatangarijwe ku mugaragaro. Gufatwa cyangwa se kudafatwa kwa Butafire byasaba gukurikiza amategeko n'inzego zifite ububasha. Abantu benshi basobanura amagambo ya Muhoozi nk'igisubizo ku butumwa Butafire aherutse gushyira kuri X abwira Ephraim Kamuntu wari umaze kugirwa minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Muri ubwo butumwa, Jean Butafire yasabye Kamuntu kutihanganira ibikorwa byo kwica abantu binyuranyije n'amategeko, cyane cyane ibyo yashinjaga bamwe mu bapolisi bo mu ishami rya CID. Ibi byafashwe nko kunenga bamwe mu bayobozi b'inzego z'umutekano, ayo byakurikiye amagambo akakaye ya Muhoozi. Iyi nkuru kandi ivuga ko abantu benshi bari hafi y'ubutegetsi bwa NRM aya makimbirane atari mashya, ahubwo ni igice cy'umubano utoroshye umaze imyaka myinshi hagati y'abagabo bombi. Ikinyamakuru Chimp Report kivuga ko Jean Kayinde Butafire afatwa nk'umunyapolitiki bakomeye cyane bakiriho bagize mu rugamba rwo kubora Uganda rwagejeje Museveni ku butegetsi. Kubera amateka yo muri urwo rugamba, akomeje kugira ijambo rikomeye muri politiki ya Uganda no muri NRM. Muri rusange, inkuru igaragaza ko impaka hagati ya Muhoozi na Butafire zitareba gusa amagambo ku bapolisi cyangwa se ku mutekano, ahubwo zishobora kuba zigaragaza ihangana ry'ibitekerezo n'ububasha hagati y'abayobozi ba kera ba NRM n'igisekuru gishya gihagarariwe na Jean Muhoozi. Butafire n'umwe bashinze FRONASA, umutwe w'inyeshyamba wari uyobowe na Museveni mbere y'uko afata ubutegetsi. Yagize uruhare mu ntambara yo mu ishyamba yagejeje NRM ku butegetsi mu myaka 40 ishize. Kuva icyo gihe yakomeje kuba umwe mu bayobozi bakomeye muri NRM no muri guverinoma ya Uganda. Yabaye minisitiri mu nzego nyinshi zikomeye zirimo umutekano w'imbere mu gihugu, ubutabera n'itegeko nshinga, ubutegetsi bw'inzego z'ibanze ndetse n'ibikorwa by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Jean Butafire azwi nk'umuntu ufite uburambe mu bikorwa by'ubutasi no mu bya gisirikare, ibintu byatumye yubahwa cyane mu ishyaka no mu nzego z'umutekano. Azwiho kandi kuvuga ibyo atekereza atinya gukurikiza amahame ya politiki yizera, ibintu byatumye yubahwa ndetse rimwe na rimwe agatinywa n'abo mu banyapolitiki. Ku rundi ruhande, Jean Muhoozi kandi Rugaba ahagarara igisekuru gishya cy'abafite ijambo rikomeye muri NRM nk'umuhungu wa perezida Museveni, kandi akaba yarazamutse mu nzego za gisirikare. Benshi babona nk'umuntu ufite uruhare runini mu hazaza w'ubutegetsi bwa Uganda. Niyo mpamvu abasesenguzi benshi babona ko amakimbirane hagati ya Butafire na Muhoozi atari amakimbirane y'abantu babiri gusa, ahubwo agaragaza itandukaniro hagati y'abanyapolitiki ba kera bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu n'itsinda rishya ry'abafite ububasha rigenda ryongera muri Uganda.
Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe umutwe wa M23 wanyomoje amakuru yatangajwe n'igisirikare cya leta ya Kongo Kinshasa cyavuze ko kigaruye santere Minembwe mu musozi miremire ya Fizi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo kuwa gatatu tariki ya 17 nibwo FARDC bice muri leta Narigani Mbuyi Karonji muvugira ibikorwa byayo mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo yigambye kwigarura Minembwe nyuma yo kuyikuramo imitwe yatwirwana na M23. M23 bice mu buza bikorwa wungirije ushinzwe ubukungu n'imari Dr. Freddy Kaniki kuwa kane yabwiye abanyamakuru ko Minembwe itarigera ifatwa. Ati kubyuko baba barafashe Minembwe ntekereza ko bifuza ko bakabaye barayifashe nayo bafashe kandi ntibazigera bayifata. Dr. Kaniki yavuze ko biri kwa mu Minembwe ari ikiza kuko ari guverinoma iri kurwanya abaturage bayo. Yavuze ko bitandukanye n'imirwano ibera mu bindi bice bya Kongo Kinshasa aho usanga nishingiye ku mabuye y'agaciro imirwano yo muri Minembwe. Ati impamvu yonyine hari imirwano no kubera ko hari abaturage batuye badashakwa batifuzwa ndetse bagomba gusibwa ku ikarita. Kaniki yunzemo ko intambara iri mu Minembwe atari ya none ko ishinze imizi mu myaka myinshi yashize ubwo abanyamurenge baburwaga ubwenegihugu. Yavuze ko iri kwa mu Minembwe ari ugushyira mu mikuru umugambi wa leta ya Kongo imarengeye yo kurimbura abanyamurenge. Kaniki cyakora ashimangiye ko abanyamurenge batazayiceka cyangwa se ngo bemere kwicwa boke inama ziri kujyanwa mu ibagiro. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyatangaje ko kigaruye Minembwe santere muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Minembwe santere ifatwa nk'ikicaro gikuru cy'abarwanyi umutwe watwirwana n'ukorana M23 nk'uko bitangazwa na Surete Mbuyi Karonji Rigani umuvugizi wa operation Sukura kabiri mu Kivu y'Amajyepfo. Kwigarura Minembwe santere byabaye mu ijoro kuwa gatatu hashize icyumweru bavuga imirwano ikaze mu musozi miremire ya Minembwe hagati yatwirwaneho ikorana n'M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo n'ingabo z'u Burundi na Bazarendo zagabye igitero kuri Minembwe santere agace gatoya cyane n'abanyamurenge. Aya makuru ntabwo yigeze yemezwa n'abantu bayibereye nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Kivu Morning Post nk'uko amakuru yigenga bitangaza ngo imirwano irakomeje mu bice bikikije santere ya Minembwe abivuga ko umudugudu wa Irundu ugenzurwa n'icyo cya FARDC ikindi gice kikaba kigenzurwa n'abarwanyi batwirwaneho. Aya makuru kandi avuga ko kugeza ubu santere ya Minembwe ikomeje kugenzurwa n'atwirwaneho. Bivuga ko ingabo za Kongo zagabye igitero gikomeye kuri santere ya Minembwe gikoresheje ingabo nyinshi ku butaka zifashwa n'ibitero byo mu kirere indege zitagira abapilote bikomeje guhitana abasivili b'inzirakarengane. Mbabwire kandi ko irorwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ryiyemeje gukomeza guharanira impinduka muri iki gihugu rishingiye ku cyerekezo gishya ryise Orudo Abuchao. AFC/M23 yemeje gahunda bice mu itangazo ryasohowe na Lawrence Kanyuka usanzwe uri umuvugizi wayo mu bya politiki. Uyu yasubizaga ku magambo ya Perezida Tshisekedi watangarije i Houston muri Amerika ko ingabo ze ziri gutsinda abanzi bahanganye ndetse ko mu gihe cya vuba zizabohora imijyi ya Goma na Bukavu imaze umwaka urenga igenzurwa na AFC/M23. Tshisekedi wagezaga ijambo ku banyekongo muri mujyi wo muri Leta Zunze za Amerika muri Texas yashimangiye kandi ko ubusugire n'ubwigenge bya Kongo bitazigera biganirwaho cyangwa se ngo bigire ibyo byumvikanwaho. AFC/M23 yavuze ko amagambo yanyurije n'umwuka w'agahenge kari kagamije gufasha inzira y'amahoro mbere yo gutanga umuburo uko ashobora gukomeza guteza amacakubiri no guteza umwuka mubi hagati y'abanyekongo. Iri riro rikomeza gushinja ubutegetsi bwa Kongo guteza ibibazo bya politiki, umutekano n'ubutabazi maze imyaka byugarije Kongo. Rivuga ko hakenewe uburyo bushya bwo kuyobora igihugu. Orudo Abuchao n'interuro y'Ikilatini isobanura ngo mu kajagari havuka gahunda nshya ni imvugo yakunze gukoreshwa mu mutekano muri filozofiya isobanura ko ibibazo n'akajagari bishobora kubamo impinduka zitanga umurongo mushya. AFC/M23 ivuga ko interuro ari isobanura icyerekezo cyayo cya politiki aho yavuze ko ishaka kubaka Kongo nshya ishingiye ku butabera, kubaza inshingano kw'inzego z'ubuyobozi n'ubumwe bw'igihugu. Iri horo ryavuze ko muri iyo gahunda nshya amategeko ari yazaba agenga igihugu aho kuba imbaraga za gisirikare cyangwa iz'ubutegetsi kandi ko abaturage bose bazaba bafite uburenganzira bungana. Nka AFC/M23 yongeye gushimangira ko izakomeza kurinda abasivili n'imitungo yabo no guharanira ko ubuyobozi bushingiye ku mategeko n'inyungu rusange bwongera gusubira mu gihugu hose. Iri horo ryavuze ko Orudo Abuchao ari icyerekezo rigamije gukoresha mu gusubiza ku murongo Kongo Kinshasa no kongerwa abanyekongo icyizere cy'ejo hazaza gishingiye ku mahoro, ubutabera n'ubumwe bw'igihugu. Umuyobozi mukuru w'iryo AFC/M23 rwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa Kuhune Nanga Yoberuwo yatangaje ko kwihangana kwaryo kutazahoraho mu gihe ibice rigenzura cyane cyane ibyiganjemo abasivili bigabwe ibitero bidasiba. Nanga yatangiye ubutumwa mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye Goma kuwa kane nyuma ya Tshisekedi atangaje muri Leta Zunze za Amerika kuvanga ingabo za leta zisubiza umujyi wa Bukavu. Perezida Tshisekedi yatanze ubutumwa nyuma yo kureba umukino w'igikombe cy'isi ikipe ya Kongo yanganijemo n'iya Portugal igitego kimwe ku kindi ubera umujyi wa Houston muri Leta ya Texas mu ijoro ryo ku itariki ya 17. Nanga yabwiye abanyamakuru ko Tshisekedi yatangarije intambara muri Houston mu gihe gahunda z'ubuhuza zikomeje kandi AFC/M23 na Leta ya Kongo byagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano bifashijwe na Qatar na Leta Zunze za Amerika. Ati Bwana Tshisekedi yemeje ko ingabo ze ziri gusya umwanzi, avuga ko yitegura gufata vuba imijyi itekanye ya Goma na Bukavu. Ni ijambo riteganganirwa kandi rishoza intambara rigaragaza ku mugaragaro amahitamo ya gisirikare aturuka ku rwego rwo hejuru rwa leta risubiza inyuma ibiganiro by'amahoro bikomeje n'umuhate w'ubuhuza. Uyu munyapolitiki yatangaje ko mu gihe Leta ya Kongo itangaza ku mugaragaro ko ishaka intambara nta yandi mahitamo AFC/M23 ifite keretse kwirwanaho kugira ngo isenye ikibi cyatangijwe na Tshisekedi. Ati ku gushaka intambara kwa Kinshasa nta yandi mahitamo kuduha keretse kwirwanaho kugira ngo dusenye ibifatika. Ikibazo cyatangajwe ku mugaragaro na Kinshasa AFC/M23 izagira iki bikoraho. Nanga yatangaje ko bahuza n'umuryango mpuzamahanga bazi ko umutekano uzamijwe n'ibitero by'ingabo za leta muri Sudani bwa Kongo cyane cyane muri komine Minembwe ariko ko ntacyo bikoraho kandi uko guceceka bituma ikibazo gikomeza
gukomera kurushaho. Umuyobozi mukuru wa FC yatangaje ko umugenga wa leta ya Kongo ziri kwenyegiza intambara leta ikomeje kwirengagiza ibyemejwe mu biganiro by'amahoro birimo kurekura imfungwa, nyamara ihuriro ryo ryari rekuye nyinshi zorezwa i Kinshasa. Yasobanuye ko FC yagaragaje ko uretse kurekura imfungwa yanekuye abarwanya ibice byinshi guhera mu mujyi wa Walikale kugeza mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Uvira, bashimangira ko ishaka amahoro. Nanga yagaragaje ko FC yayihanganye kenshi ibereza imyanzuro myinshi yafatiwe mu biganiro by'amahoro mu gihe leta ya Kongo irengaho nkana. Yamenyesha abanyamakuru ko uko kwihangana kutazahoraho, ati kwihangana kwacu, kuboneka kwacu, imbaraga zacu no kudahinduka kwacu mu kuzanira amahoro abanyekongo binyuze mu biganiro ntikuzahoraho. Iki ni igihe cyo kumva ko mu gihe cy'ibibazo byinshi biterwa na leta itemewe ya Kinshasa, FC yafashe inshingano zo gutabara igihugu. Colonel Nanga yatangaje ko buri uko iminsi ihita FC yumva ko kubohora Kongo binyuze mu nzira zemewe n'itegeko nshinga ni ngombwa, kandi ko bitazasaba gutegereza abanyamahanga kugira ngo bayifashe kugira ku ntego yo kubohora abanyekongo. Abwo ariko kandi umuvugizi wa leta y'u Rwanda Rurandi Makoro yatangaje ko abanyafurika baraye mu byishimo by'urikipe y'igihugu ya Kongo Kinshasa yanganyije Portugal, ariko perezida wa Kongo agahitamo guherekesha ibyishimo ibitutsi no kuvuga ko yiteguye kujya kurasa muri Burasirazuba bw'igihugu cye. Tshisekedi warebye umukino muri stade ikipe ya Kongo ikora amateka yo kunganya na Portugal no kubona inota rya mbere mu gikombe cy'isi yitabiriye bwa kabiri yagiherukaga mu myaka 52 ishize. Kuri Tshisekedi ni hori umwanya wo kwishimira amateka Leopard yanditse yo gutsinda igitego bwa mbere mu gikombe cy'isi, ahubwo yahisemo guhura n'abanyekongo bo muri Amerika babwira ibijyanye na politike. Tshisekedi yavuze ko bijyanye no ku gihugu cyabo kiri mu ntambara abakinnyi babo bakoze ibitangaza, kuko barabatekereza ko bazagurwa n'abarimo rutahizamu Cristiano Ronaldo uri mu bakomeye ku isi, ariko bagaragaje ko bashobora kwihagararaho. Asobanura iby'intambara, Tshisekedi yavuze ko leta ya Kongo yatahuye bagambanye bakora n'ihuriro rya FC rigenzura igice kinini cy'Uburasirazuba bwa Kongo. Asobanura ko ngo yibwira ko baba mu Rwanda gusa, ariko yasanze baracengeye n'i Kinshasa. Ati nimuzemere kugambana igihugu cyanyu, abarozi babaho, twatekereza ko baba mu Rwanda gusa ariko baraducengeye. Tshisekedi yavuze ko nyuma y'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko leta ya Kongo yabonye umuyobozi mwiza Laurent Desire Kabila, ariko nyuma yo yisabanze binje mu gihugu cyabo bamukuraho bishyiraho yisimbwa bayitoza ibyo bashaka. Uretse kwibasira Joseph Kabila, Tshisekedi yabwiye abanyekongo bo muri Amerika ko mu gihe cya vuba bazisubiza umujyi wa Goma n'uwa Bukavu imaze igihe kirenga umwaka itagenzura. Ati muticyizere ko mu minsi iri imbere Kongo yose izabohorwa. Abavandimwe bashiki bacu b'Igoma na Bukavu barishimye, tuzaba turi kumwe, abanzi baracengeye kandi uyu munsi twarize tuhakura amasomo, ubu tugomba kubaka ikintu gikomeye. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Rurandi Makoro binyuze ku rubuga rwa X yavuze ko ikipe y'igihugu ya Kongo Leopard yahaye ibyishimo byinshi abanyafurika, ariko Tshisekedi ahitamo kubidobya tuka abanyarwanda n'abene igihugu. Ati Leopard yashimishije Afurika mu mukino wabo wa mbere w'igikombe cy'isi. Tshisekedi yahisemo kudobya ibihe atuka abanyarwanda n'abanyekongo n'ubutaka bwa Amerika, yigamba gukomeza bwa bitera Burasirazuba bwa Kongo. Tshisekedi yifashije ibikorwa bikomeye by'imikino mu nyungu za politiki iciriritse, ndetse amagambo y'ubushotoranyi agaragaza kutubaha no kutemera amasezerano ya Washington n'intego zayo. Amasezerano asinywe hagati y'u Rwanda na Kongo tariki enye Ukuboza umwaka ushize ateganya ibyo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR bikozwe n'ingabo za leta ya Kongo. Byamara gukorwa u Rwanda rukura ingamba z'ubwirinzi, harimo kandi ingingo yo gucyura impunzi. Mu bikorwa remezo byiteze ko u Rwanda na Kongo bizongera imbaraga mu bufatanye mu kubaka urugomero rwa Rusizi ya gatatu ruzatanga migawati 23 z'amashanyarazi rucanira abaturage barenga 300. Biteganyijwe ko ruzuzura mu myaka ine iri imbere rutwaye miliyoni 800 z'amadolari. Hari kandi ibijyanye n'amabuye y'agaciro y'u Rwanda na Kongo bizajya mu cyiciro kirenze kuyacukura biyatunganya uko ari bwagira inyungu abaturage bo mu karere, kandi ko hazajyaho amategeko buriho ajyanye n'umutekano w'ubucukuzi bwayo. Amasezerano Washington kandi ateganya ko ibigo byombi bizifatanya mu gucukura gaze metani muri kiriya kiyaga bitunganyemo ingufu z'amashanyarazi. Icyakora n'ubwo amasezerano yasinywe ku ruhande rwa leta ya Kongo bisa naho yabaye amasigara cyicaro. Leta y'u Rwanda ihamya ko ibigo byombi bifite amahirwe menshi byabyaza umusaruro akabifasha kwirinda amakimbirane. Izera ko habayeho ubufatanye buteganya n'amasezerano Washington akarere kagira amahoro arambye. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire nkuru abanyamakuru bakozeje bamwe no barandika. Manitswe Ambasade Burundi muri Afrika y'Epfo asabye Burundi bamwe iki gihugu kwitwarika cyane ibiro byo kwizihiza isabukuru y'ubwigenge bw'u Burundi bisanzwe ku itariki ya 2 Nyakanga, ndetse ko byabyiza bamwe babisubitse cyangwa se bakabyimira mu yandi matariki kubera impamvu z'umutekano. Impamvu yatanzwe nuko muri Afrika y'Epfo amaze yabera ibikorwa by'urugomo n'imyigaragambyo bishingiye kurwanya abanyamahanga mu gitandukanye mu icyo gihugu. Nkuko byatangajwe na Ambasade Burundi muri Afrika y'Epfo Alexis Bukuru, hari impungenge ko guterana hamwe ko Abarundi benshi bishobora guteza ibyago by'umutekano mu gihe ibintu byarushaho kuzamba. Ishyaka March and March ritavuga n'ubutegetsi muri Afrika y'Epfo ndetse na Action SA nibo bari imbere mu bikorwa byo kwamagana abanyamahanga badafite ibyangombwa byo gutura muri Afrika y'Epfo. Bashyizeho tariki 30 Kamena nk'igihe ntarengwa, bavuga ko abanyamahanga badafite ibyangombwa bakwiye ko bavuye muri icyo gihugu. Ambasaderi Alexis Bukuru yibukije ko umunsi mukuru w'ubwigenge bw'u Burundi uba tariki ya 2 Nyakanga, no kuvuga hafi cyane iyo tariki 30 Kamena yatanzwe n'amategura imyigaragambyo. Niyo mpamvu ambasade y'Abarundi muri Afrika y'Epfo yagize impungenge ko ibirori bihuza Abarundi benshi bishobora guhura n'ibibazo by'umutekano
umutekano mu gihe haba hari imyigaragambyo cyangwa se ibikorwa byo kwibasira abanyamahanga. Ambasaderi Alexis Bukuru asaba Abarundi kwirinda guteranira hamwe no kugira amakenga kugira ngo batazagwa mu bibazo bishobora guterwa n'imitwe cyangwa se amatsinda arwanya abanyamahanga. Yavuze ko muri iki gihe abanyamahanga benshi bo muri Afurika y'Epfo bafite ubwoba kandi ko bwiyongereye kubera tariki 30 Kamena yashyizweho n'abategura imyigaragambyo nk'igihe ntarengwa cyo gusaba abanyamahanga badafite ibyangombwa kuva muri icyo gihugu. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka mu mijyi itandukanye habaye imyigaragambyo yibasira abanyamahanga badafite ibyangombwa byemewe n'amategeko muri Afurika y'Epfo. Abigaragambyo bavuga ko abanyamahanga babambura cyangwa se bakabatwara akazi, cyane cyane muri iki gihe iki gihugu kiri mu bibazo by'ubukungu n'ubushomeri. Ibihugu byinshi bya Afurika nka Ghana, Nigeria, Mozambique na Zimbabwe byatangiye gufasha bamwe mu baturage babyo gutahuka bava muri Afurika y'Epfo. Mu byumweru bibiri byabanje abantu bagera ku 7,000 bahungiye hamwe mu nkambi cyangwa se ahantu hateganijwe kwakira bahunze bavuga ko batewe ubwoba n'amatsinda arwanya abanyamahanga. Muri rusange Burundi bavuga ko hari impungenge z'umutekano ushingiye ku rwango rwibasira abanyamahanga muri Afurika y'Epfo. Ariyo mpamvu Ambasade y'u Burundi isaba abaturage babo kwitonda no kwirinda ibikorwa bishobora kubashyira mu kaga.